Enshonga zo kubinga abantu ahitaka zikanyire munongo mu district ya Kikube, Hoima, Kagadi hamwe na Kiryandongo. Hata abantu abari kutura mu district ezi borekire kwa bebembeza abasya bashemerire kwatanisiza hamwe bakarwanisa obushuma bw'itaka oburugirireho abantu okubinga mu mataka gabo. Joseph Uzere hamwe na David Kogonza batura b'ekyaro kya Buhirigi omugomborra ya Bombo mu district ya Hoima bagira ngo obushuma bw'amataka nubaraza abantu batagwejegire bari kutina ngo babasa kubingwa eshaha yona. The parliamentarians to make sure that they fight against the land grabbing that has become a common thing within our area. Now that we have got the oil and gas sector within our region, we have seen a number of cases whereby people come from outside the region to come and take our land freely. And yet now, we the vulnerables, we don't have any other way that we can do anything. Kiba mataka kirikinje kiri Uganda yona. Ekyo government yenyini. Kandi kiba mataka ekyo bokubano kutunori abantu benyina bali mu government ne babagaye. Tinja kusisa obwire bwange nimbaza kiba mataka. Okubibyo tubibonye kandi abantu benyini abagalimo niko kuroro omuntu ayibire itaka nobogenda cyo sapfuna kuganisa. Ivuri na kugizibwe umutura wa Hoima nashaba government okongera ababunyoro umugisha ogwo kutunga ebyapa by'itaka ebyabusha. Abakuja kusanga umuntu usanga ayikayiro shika reke kumara imyaka nyingi agigambe myaka nsanje cyokane sanga kuva kujembere eno ekubana ekola kine mutu waliramo hati bensaba bateko uburyo bukore kiyate mutu bwaraba ekika reke umuntu akubali ali mukamu buyitaka mazire myaka nyingi tali mupangisa ngo ziro bijja bateko uburyo bukore kiyate ngo abantu bano abakamba bamuta kandi bakozereki tubasibire kubane batahiribwa umulingo ogwo tusobora gutabayekirya abo kubaitu tubani tukoma ijweri murundi guna abantu tukabane bigenderwa bikwawukana ikyo kubanza tukakikenga government kulebiye bwongezi abekulembeza abo tukakomani tugamba nankagendo baitu tutakome tulina mako gamba ngo mu kulembeze nankagire kundetire kintu nankabakole byabo babondeze. Chairman wa district ya Kikube Peter Banura nagira ngo bakatunga umugisha bw'ebyapa by'itaka byabusha Beto district ezindo muri Bunyoro zikine bizubu. Hali itaka ryanyu hali mubayikaire na bakayikuru na basenkuru banyu muzarire abana aho nabwo ikintu kino cyarora nti ibyapa byabaye bitaro government ekarora kusemera okutwereza ibyapa haye byabusa itaka etakole irweho liyesero butabanguko ombo Rwanda omubatahi nabasuma bakuijaga uko bakuru itaka cyaro kintu cyona nkubaha amagezi nkuba kitinsa president kwa kaire na atuha amagezi tubyaro omwani bwina esente nyingi muno obukwa nindiro musezi kukora mu Japan South Korea banywa muno kofi nigwo omwani rundi kahwa kandi tibagirima kandi kuleriye sente za haiguru muno kandi te kubamara so atobutukulimo omwani baija kujya bagugure abarukurara batagwejegira habo kutina kubabingo mu mataka gabo harimo abo mu magomborra nkakabo yo muri Kikube abo mugomborra ya Kapapi mu district ya Hoima abo mugomborra ya Biso mu district ya Burisa n'ahandi. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.